Amakuru ni kimwe mu bintu by'ingenzi bituma ubuzima bwacu, imibereho yacu ndetse n'imikorere yacu bigenda neza. Niyo mpamvu buri munota, buri segonda amamiliyoni y'abantu abafunguye radio agamije kumva amakuru, abandi beguye telefoni zabo bagafungura internet bagamije kureba amakuru atandukanye abagenda caracara kuri murandasi. Nta kindi baba bagamije uretse kugira ngo bamenye ibiri kubera hirya no hino ku isi. Ayo makuru bayifashishe mu buzima bwabo bwa buri munsi. Niyo mpamvu rero natwe twaguteguriye abanyamakuru 10 ba mbere mu Rwanda bakunzwe n'abatari bakeya, dushingiye ku bunararibonye bafite witangazamakuru n'uruhare bagira mu gukemura ibibazo by'abaturage cyangwa se n'ibyegeranyo bakora bigamije gukemura ibibazo by'abaturage. Nyemera rero ubane nanjye mwibutsa gukora sabone, ubundi wiyumvire iki kiganiro kugeza kirangiye, ubundi ubashe kwimenyera abo banyamakuru 10. Ese umunyamakuru ukunda cyane urumva yaba ari ku mwanya wa kangahe? Rero bana natwe ubashe kwimenyera abo banyamakuru uko ari 10 ndetse n'uruhare bagize mu iterambere ry'itangazamakuru ryo mu Rwanda. Ku mwanya wa 10 rero twihuse turahasanga umunyamakuru Philbert Girinema. Uyu munyamakuru rero Philbert Girinema, uyu ni umunyamakuru ukorera ikinyamakuru Igihe, akaba ari ikinyamakuru rero cyandika kuri murandasi. Iki kinyamakuru rero Igihe kizewe n'abatari bakeya bitewe n'amakuru meza kiba cyatangaje. Rero isoko y'amakuru dukura ku Gihe, uyu mugabo Philbert Girinema abigiramo uruhare rukomeye cyane, dore yuko niwe ubanza gusuzuma ubuziranenge ndetse n'amakuru ashyizwe ku Gihe mbere yuko ashyirwa ku karubanda kugira ngo abantu babashe kuba batangira kuyareba. Uyu munyamakuru rero umaze igihe kitari gitoya akorera ikinyamakuru Igihe, amaze kwigarurira imitima ya benshi bitewe n'ubuhanga n'ubunararibonye akorana mu kazi ke kugira ngo amakuru ashyizwe ku Gihe aba ari amakuru meza kandi yizewe, yabanje gukorerwa ubusesenguzi kugira ngo abashe kugezwa ku baturage, dore yuko Igihe kifashishwa n'ibigo bikomeye bagamije kubamamariza ndetse no gusakaza amakuru y'ibyo bakora hirya no hino ku isi, dore yuko isi yose ibasha kubona amakuru atangwa n'iki kinyamakuru gikunzwe cyane cyitwa Igihe. Abantu benshi bakagenda bizera amakuru atangwa n'iki ikinyamakuru. Nawe rero iyo usomye amakuru yanditswe n'Igihe, byanze bikunze uhita utangira kwizera yuko ayo makuru ariyo. Iki kinyamakuru rero kugira ngo kizerwe cyane, uyu mugabo Philbert Girinema nawe yabigizemo uruhare rukomeye, akaba ariyo mpamvu nawe aza mu banyamakuru b'icyitegererezo, abanyamakuru ba mbere, abanyamakuru bagize uruhare mu itangazamakuru mu Rwanda. Ku mwanya wa 9 rero turahasanga umunyamakuru ukunzwe n'abatari bakeya yitwa Gentil Gideon Nirenganya. Uyu munyamakuru Gentil Gideon Nirenganya ni umunyamakuru ukora ibyegeranyo, ni umunyamakuru wamenyekanye cyane mu myidagaduro yo mu Rwanda ndetse no gusesengura amakuru atandukanye abagenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga, ubundi akayageza ku batura Rwanda, akayageza ku bantu bamukurikira cyangwa se abantu bakurikira ibiganiro bye, yamaze kuyakorera ubusesenguzi ndetse akanayavuga mu buryo bworoheye abayumva bakabasha kuyumva bitabagoye. Nawe numwe mu banyamakuru bagize uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'itangazamakuru kandi akaba akunzwe n'abatari bakeya bitewe nuko ageza ku bantu amakuru yizewe kandi akoranye ubuhanga, ukumva yuko ari umunyamakuru w'umuhanga bitewe n'ukuntu amakuru aba yavuga neza ku buryo bitagora umuturage uwo ari wese kuyasobanukirwa ndetse no kumva ibyo ari kuvuga. Uyu munyamakuru rero yamenyekanye cyane mu kiganiro cyitwa Inyanja Twogamo yakoreraga kuri KT Radio. Iki kiganiro rero cyarakunzwe n'abatari bakiya ku buryo umuntu wese ubwiye ati Inyanja Twogamo yahitaga yumva yuko ari ikiganiro cyabaga gikoranywe ubuhanga, ubwo uyu munyamakuru yaragikora kuri KT Radio. Uyu munyamakuru Gentil Gideon rero uyu munsi asigaye yikorera kuri YouTube channel ye yitwa Gentil Gideon Official, ukumva yuko ibiganiro anyuza ku muyoboro we wa YouTube, ukumva yuko akunzwe n'abatari bakeya. Uyu munyamakuru nawe numwe mu bagize uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'itangazamakuru, nanone ukumva yuko ari umunyamakuru uvugira abaturage kandi ibibazo
byabo bigakemuka, byagera ku byegeranyo n'ubuhanga bikorana, ukumva ko ari umunyamakuru wo muhanga kandi ukunzwe n'abatari bakeya, dore yuko akurikirwa n'abatari bakeya ku mbuga ze nkoranyambaga akoresha. Ku mwanya wa 8 rero tuhasanga Mutesi Scovia. Mutesi Scovia rero uyu ni umunyamakuru w'umuhanga cyane ukora inkuru za politike, ndetse akaba ari umunyamakuru uvugira abaturage, dore yuko ikibazo yinjiyemo mu by'ukuri ubona yuko agihereza umurongo, kandi ibingibi akaba ari ibintu bituma abaturage bamwishimira batari bakeya, kuko abavugira kandi ibibazo yabavugiye bigakemuka, ndetse akaba ari umunyamakuru usesengura ibyerekeranye na politike, kandi ukabona yuko abikora nta gihunga. Uyu munyamakuru rero mwaramubonye cyane mu minsi yashize ubwo hari kuba imirwano yahuzaga umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Congo FARDC, ndetse nabo bari bafatanyije mu kurwanya uyu mutwe wa M23. No mu masasu nabwo yatinyaga, yaragendaga agatara inkuru ubundi akazigeza kuba mukurikira, abantu barushaho kugenda bavuga bati uyu mudamu nabwo asanzwe mu mwuga we w'itangazamakuru, ashyiramo n'ubwitange. Ikindi kintu rero wamenya kuri Mutesi Scovia nuko ari umunyamakuru ugira ubwitange ku kazi ke, ndetse akaba ari wa munyamakuru ushobora kwihangana naho bikomeye abantu bavuga yuko bidashoboka ko bahagera, we akihangana akajyayo, apfa kubazi neza yuko arakura y'inkuru ifasha abantu, iraha abantu amakuru y'ingenzi bagomba kuba bamenya. Ikindi rero ni umukozi w'umuhanga kandi witanga mu kazi, dore yuko ubu ngubu ari nawe uyoboye abanyamakuru bigenzura cyangwa se abanyamakuru bigenga RMC, ndetse akaba yarahawe izi nshingano bitewe nuko bamubonyemo ubushobozi nk'umunyamakuru w'umuhanga. Ibi rero nabyo nibyo bimushyira ku mwanya wa 8 nk'umunyamakuru ukunzwe n'abatari bakeya, uvugira rubanda ibibazo byabo bigakemuka, kandi ukabona yuko mu by'ukuri abikorana ubwitange ndetse n'ubuhanga butangaje. Ku mwanya wa 7 turahasanga umunyamakuru Mutuyeyezu Oswald. Uyu munyamakuru Mutuyeyezu Oswald ni umunyamakuru w'umuhanga ukora ibiganiro bye ukumva yuko abikorana ubwenge ndetse n'ubuhanga, ndetse ukumva yuko avugira abaturage, agaha umwanya abaturage bakavuga ibibazo byabo, dore yuko we avuga yuko agomba guha ijambo umuturage akavuga igitekerezo cye cyangwa se akavuga ikibazo afite, ndetse agakurikirana kugeza ikibazo cy'umuturage kibonye umurongo. Ikindi kintu abantu rero bazi kuri uyu mugabo Mutuyeyezu Oswald ko ari umunyamakuru ukebura abantu, ndetse akaba ari umunyamakuru ukebura abantu bafite inshingano bakagombye kuba bakora mu gihe baba batazikoze neza. Uyu munyamakuru Mutuyeyezu Oswald arabakebura kandi akababwiza ukuri kwinshi agendeye ku mategeko ndetse n'inshingano baba bari bafite, kugira ngo babashe gukemura ibibazo by'abaturage cyangwa se ibintu bigende neza kurushaho. Ibi rero bituma abantu bakamukunda cyane, bakamwishimira bitewe nuko avugira abaturage kandi ibibazo byabo bigakemuka bikagenda neza nk'uko nawe aba yashakaga uko bigenda. Ibi rero nibyo bimushyira kuri uyu mwanya, ndetse nibyo bimushyira mu banyamakuru beza igihugu cy'u Rwanda gifite, abantu benshi bishimira abatari bakeya. Ku mwanya wa 6 rero turahasanga umudamu ukunzwe n'abatari bakeya witwa Isheja Sandrine Butera. Uyu rero akaba ari umudamu wamenyekanye cyane mu myidagaduro yo mu Rwanda, dore yuko ari umunyamakuru wakundaga kugaragara cyane mu biganiro by'imyidagaduro, aho yakoze cyane kuri Kiss FM ariho yamenyekanye. Akaba ari umwe mu banyamakuru bikundira umuziki, dore yuko ari umunyamakuru wasusurutsaga abamukurikiraga kuri Kiss FM. Uyu munyamakuru rero Isheja Sandrine Butera akaba yarageze kuri Kiss FM mu mwaka wa 2014 agakora kuri Kiss FM, ndetse abantu bagakunda ibiganiro bye bitewe nuko yabaga ari umunyamakuru uganira asetsa ndetse atebya, agashyiramo umuziki ukumva yuko yakunze umuziki, ndetse agafasha n'abaturage gususuruka ndetse no kwishimira ibiganiro yakoreraga kuri iki kinyamakuru Kiss FM, bakamukunda ari benshi cyane. Uwo rero ni Isheja Sandrine Butera, nawe akaba yarigaruriye imitima y'abatari bakeya kandi agashimisha abantu benshi cyane bamukurikira no ku mbuga nkoranyambaga akoresha. Abantu bamukurikira ari benshi cyane bitewe nuko ari umunyamakuru ubavugira kandi akaba ari umunyamakuru ubashimisha. Ku mwanya rero wa 5 turasanga umunyamakuru wa RBA Jean Pierre Kagabo. Uyu munyamakuru rero akaba maze igihe kitari gitoya
mu mwuga w'itangazamakuru mu Rwanda, dore yuko yatangiye itangazamakuru mu mwaka wa 2003, akaba ari umunyamakuru uvugira abaturage ndetse akaba akunda gukora ibiganiro bitandukanye, cyane cyane ibiganiro bya politiki. Uyu munyamakuru rero Jean Pierre Kagabo akaba akunzwe cyane n'abatari bakeya, abantu bishimira uburyo ki atangamo ibitekerezo cyangwa se uburyo ki avugira abaturage, dore yuko ari umunyamakuru umaze igihe kandi ufite ubunararibonye mu kazi, akaba amaze kuvugira abaturage ku bibazo byinshi bigiye bitandukanye kandi bikaba byarakemura. Abaturage rero baramwishimira cyane, kandi nanone ikindi, iyo abaturage ubavugira ibibazo byabo bigakemuka barakwishimira cyane, dore yuko arizo nshingano nyamukuru z'umunyamakuru, ni ukuvugira umuturage ubundi ibibazo by'umuturage bigakemuka kandi bigakemuka neza. Uyu munyamakuru rero Jean Pierre Kagabo ni umwe mu banyamakuru mu by'ukuri ubona yuko bafashije abaturage ibibazo bitandukanye bigakemuka, kandi ikindi kintu wamumenyaho nuko ari umunyamakuru wagiye uhabwa ubutumwa no hanze y'igihugu, akajya gukorayo inkuru cyangwa se akajya guhagararira ikinyamakuru RBA, ubundi agatara inkuru akazizanira abanyarwanda bakabasha kubona amakuru agiye atandukanye, nk'aho yagiye muri Central Africa ndetse akajya no muri Mozambique, aho ingabo z'u Rwanda zikomeza kugenda zibungabunga umutekano muri ibyo bihugu bigiye bitandukanye. Uyu munyamakuru rero yajyagayo akazana amakuru cyangwa se agatara inkuru zifasha abanyarwanda kubona amakuru, kandi amakuru bakayabonera ku gihe. Ikindi kintu rero wavuga nanone kuri uyu mugabo Jean Pierre Kagabo nuko ari umunyamakuru w'umuhanga, uzi kuganira akamenya amagambo akoresha mu gihe aganira n'abayobozi cyangwa se mu gihe avugira abaturage. Uyu munyamakuru nawe ni umuhanga cyane. Ku mwanya rero wa 4 turahasanga umunyamakuru w'umuhanga cyane Alphonse Muhire Munana. Uyu munyamakuru akabazwe cyane mu gukora ibyegeranyo bigiye bitandukanye, ndetse akaba ari umunyamakuru usoma ibitabo byinshi cyane, agakora icyegeranyo ubundi akagira uburyo bwe bwihariye bwo kumvikanisha ibitekerezo ndetse no kumvisha abantu ibintu ari kubabwira. Mu by'ukuri ibitekerezo abavuga ndetse n'uburyo ki ababivugamo bituma abantu babyumva, ukumva yuko uyu Alphonse Muhire Munana avuga ibintu bikomeye ndetse akabivuga mu buryo bworoshye, ku buryo byoroshye ko buri muntu wese asobanukirwa ibyo ari kuvuga kandi akabyumva neza. Uyu Muhire Munana rero nawe amaze igihe kitari gitoya mu mwuga w'itangazamakuru, dore yuko yatangiriye no ku Isango Star ariho yakoze, akaza kugenda ajya no ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, akanakora ibiganiro bitandukanye, abantu bakamukunda ari benshi cyane, nk'aho yamenyekanye cyane mu kiganiro cyitwa Ibirari by'ubutegetsi. Iki kiganiro abantu bakaba baragikunze ari benshi cyane. Uyu rero Alphonse Muhire Munana nawe yigaruriye imitima y'abatari bakeya, kandi yafashije sosiyete nyarwanda mu kugira impinduka zigiye zitandukanye, aho ibiganiro yakoze byubatse abatari bakeya kandi bigakemura n'ibibazo byinshi cyane byabaga byugarije abaturage. Mu byegeranyo rero bye byiza cyane kandi ibiganiro byuje ubwenge, ukumva yuko ari umugabo wasomye ibitabo byinshi cyane. Ibiganiro yakoze byafashije abatari bakeya mu gusobanukirwa no kunguka ubumenyi. Rero ku mwanya wa 3 twihuse turahasanga umunyamakuru w'umuhanga cyane ukunzwe nawe n'abatari bakeya, yitwa Ismael Mwanafunzi. Uyu akaba ari umunyamakuru wakoze ibiganiro byinshi cyane, aho yagiye anyura ndetse bigakundwa n'abatari bakeya. Uyu Ismael Mwanafunzi rero mu buhanga bwinshi cyane, binyuze mu bitabo byinshi bitandukanye aba yasomye, dore yuko ari umuhanga mu ndimi zigiye zitandukanye, Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili n'izindi ndimi zigiye zitandukanye. Ubona yuko uyu munyamakuru agenda agira ubumenyi bwinshi cyane, ndetse akagira n'uburyo bwe bwihariye bwo gutambutsa ubwo bumenyi, cyane cyane nk'aho yamenyekanye mu kiganiro wari uzi ko gitambuka kuri Radio Rwanda, gikunzwe n'abatari bake, ndetse iki kiganiro akaba ari nacyo hanini cyatumye yamamara, bitewe n'uburyo ki abavuga ibintu wumva ko bikomeye, ariko noneho we akabivuga mu buryo bworoshye. Akaba ari umuhanga mu gutanga ingero, dore yuko no mu bintu bikomeye cyane abantu bumvaga yuko batari buze kumva, we aba afite ingero ziri buze gutuma ibyo ari buze kuvuga baza kubyumva kandi bakabyumva biboroheye. Uyu Ismael Mwanafunzi rero amaze igihe kitari gitoya mu itangazamakuru, aho yakoreye ibinyamakuru bigiye bitandukanye nka RBA cyangwa se Radio Rwanda. Ikindi rero uyu munyamakuru
afite umuyoboro anyuzaho ibiganiro bye ndetse n'ibyegeranyo bye kuri YouTube channel, ndetse uyu munyamakuru uwo muyoboro we rero witwa Ismael Mwanafunzi, akaba anyuzaho ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse bigakundwa n'abatari bakeya, dore yuko no ku mbuga nkoranyambaga akoresha akurikirwa atari bakeya kandi bakishimira ibiganiro agenda abageza ndetse n'ibyegeranyo byuje ubwenge ndetse n'ubuhanga agenda atambutsa kuri uyu muyoboro ndetse no kubitangaza makuru yagiye akorera. Wabonaga yuko uyu munyamakuru Ismael Mwanafunzi abantu benshi bakomeje kugenda bamwiyumvamo kandi bakavuga yuko yakemuye ibibazo by'abantu batari bakeya. Nyemera rero twihute tujye ku mwanya wa kabiri, turahasanga Kenisi. Uyu rero ni umunyamakuru ukunzwe n'abatari bakeya bitewe n'ubuhanga ndetse n'ubusesenguzi bwe muri politike ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu munyamakuru rero Kenisi amaze igihe kitari gitoya mu mwuga w'itangazamakuru, dore yuko yakoze inkuru nyinshi cyane zagiye zikemura ibibazo by'abaturage, yavugiye abaturage kenshi cyane kandi ibibazo by'abaturage bikagenda bikemuka. Uyu munyamakuru rero wakoze kuri City Radio akaza gushinga ikinyamakuru cye kigenga TV and Radio 1, akaba ari cyo akorera kandi akaba ari cyo abereye umuyobozi, dore yuko iki gitangazamakuru ari cye akomeza gutangaza abatari bakeya ku kuntu avuga shize amanga ku bibazo by'abaturage kandi akabavugira ibibazo byabo bigakemuka, ibibazo byabo bigahabwa umurongo. Ikindi rero umunyamakuru ni umuhanga cyane kandi akaba umunyamurava, dore yuko ari umukozi cyane kandi akagira abantu inama yo gukora ndetse akababwira n'ibindi bitandukanye bishobora gutuma ubuzima bwabo bugenda neza, dore yuko iyo ageze nko ku makosa aba yakozwe n'abantu bagiye batandukanye abagira inama adaciye ku ruhande kandi nakurya iminwa uwo ari we wese akamukebura mu gihe abona ko ari ngombwa. Uyu munyamakuru Kenisi muri kumva yuko afite ibikorwa bigiye bitandukanye byaba iby'ubucuruzi, itangazamakuru ndetse muri kumva ko yashoye no mu mupira w'amaguru. Afite ibikorwa byinshi rero bitandukanye bimwinjiriza, akaba rero ari umwe mu banyamakuru bakunzwe n'abatari bakeya, dore yuko azwi cyane hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga kuko n'umwe mu banyamakuru bakurikirwa cyane. Wakwibaza rero ngo ku mwanya wa mbere turahasanga nde? Niyo mpamvu rero mwibutsa gukora subscribe ubundi amakuru yose akajya kugeraho 5 kuri 5. Ku mwanya wa mbere rero twihuse turahasanga umunyamakuru w'umuhanga cyane umaze igihe kitari gitoya mu mwuga w'itangazamakuru, uwo na wundi yitwa Cleophas Sebarore, akaba ari umunyamakuru w'umuhanga mu gutoranya amagambo akoresha, akaba ari umunyamakuru uzi ikinyarwanda neza kuko avuga ikinyarwanda neza ndetse akaba afite umwihariko wo kuba atanga ibiganiro bya politike ndetse no kuganiriza abayobozi bakomeye kandi adategwa. Amaze igihe kitari gitoya mu mwuga w'itangazamakuru, dore yuko yawutangiye kuva mu mwaka w'1995, akaba amaze igihe kitari gitoya ku gitangazamakuru RBA, aricyo kuva icyo gihe yakomeje kugenda akorera muri iyo myaka kandi agakundwa n'abatari bakeya. Ikindi uyu munyamakuru ni umuhanga mu kuvugira abaturage, dore yuko abariza abaturage ukumva yabajije ikibazo neza nkaho nyirubwite iyaza kuhaba nawe icyo kibazo yari kuba yakibaza. Cleophas Sebarore akunzwe n'abatari bakeya kandi yakoreye abaturage ubuvugizi ku bibazo byinshi bigiye bitandukanye biza no kurangira bikemutse. Uyu munyamakuru rero niwe uza ku mwanya wa mbere bitewe n'ubuhanga, ubunararibonye mu kazi, ndetse ikindi uyu munyamakuru wamumenyaho nuko ari n'umupasiteri muri ADPR. Ibyo byose rero akaba abihuza n'umwuga w'itangazamakuru, avuga yuko akunda kuva kera. Aba rero ni bamwe mu banyamakuru twari twaguteguriye babahanga kandi bafatiye runini umwuga w'itangazamakuru, ubona yuko bakoze ibikorwa bihambaye, bakaba bafite ibikorwa byabo ndetse n'ubunararibonye mu mwuga w'itangazamakuru, akaba ari byo bibashyira mu banyamakuru 10 ba mbere hano mu Rwanda, bifashishije imbuga nkoranyambaga bakoresha n'ibibazo by'abaturage bagiye bakemura ndetse n'uburyo ki abaturage babakunze n'ubuhanga n'ubunararibonye bafite mu mwuga w'itangazamakuru. Hano rero uri ni kuri Magic Media Rwanda nk'ibisanzwe, aho tukugezaho amakuru atandukanye tuba twaguteguriye, aho tugutegurira amakuru agiye atandukanye kandi tukayakugezaho. Niba ari ubwa mbere rero ugeze hano cyangwa se ukaba wari warahageze ariko utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya mwiza wo kugira ngo ubikore, ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ujye wibonera amakuru kandi uyabonere
gihe kugiye. Reka ngushimire rero nkubwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka, ibiganiro byacu tuzajya duhora tubibagezaho 5 kuri 5. Wowe icyo ngusaba reba hasi handitse sabone, kandi niba wakunze iki kiganiro ukore like, share ndetse na comment kugira ngo ibi biganiro bijye bigera ku bantu bose aho baherereye mu mpande zose z'isi. Reka ngushimire rero nkubwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.